Dapat 5 bulan. 1 bulan 100 juta. Oke. Bismillah. Salawatin. Siapa yang akan mendapatkan 2,5 M? Siapa yang akan mendapatkan 2,5 M? Berdoa masing-masing. Bismillah. Perdana tahu memang Fanny France hadir. Memang tahu Fanny France. Bismillah. Digocang. Bukan bagaimana Nadia mulus saja Ya. Kodong, wait, lihat saya dulu pegang tasnya.